Hello, chalatai babsong Lamsogo no hai ani YouTube channel rang pisao. O channel ang mutual fund share market tei koksao. Tanar omohai channel naima sunga yakaba. Interested hangaba channel subscribe khanya di tai subscribe khamani yagulo bell icon click khanya di mohai teibo kotal video naina bagai. Tini hanya hai norni bai kaisa te kaisa kaham fundamental strong ama hai stock yakaba share no tui phairka. Abno tui sungtini kisa sukrubi koks lainai video no paithak jornai di company tamo bahai basic price loitong amno tui sung kaham ke slainai tako. Tangka video no agor nang sakang nong kaisa kok sanam sungo. Norong bisung ke jodi share market orang invest khaimo sunga yakaba mutual fund orang invest khaimo sunga ba chini desh ni number 1 broker zero da yakaba Groww apps ni bisung tei demat account khlogai nang chini share market direct invest bo khaimana yakaba trading bo nangkha khaiman tako. To pharing sung turuk chini main video thanglai na kaisa stock yakaba share no tei sung kok slainai ti bini fundamental nalainai tei company tamo bom hai pos samung khlai abno ti busung kisa sukrubui nalainai yakaba salani tako. To company ni website ang phaibai kya company ni bumung gangke Mannapuram Finance Limited. Mo kaisa Finance Limited bo gold loan ruo to abono karibo kabang bok samung tango. Tamo samung tang jemon ora sung bini website na gyang kanuk jago company to angno sakano kaisa gold loan donai company finance company tako rang provide khaita borok nong nogro ke jodi mane rangsak risa tonghangke rangsak risa nang rwnai oro nang rang nai mano mane gold loan nai man tako. Hingga product ngoto gold loan ro abono karibo borok bibinno chikon mikon mani paithani rogo jon vehicle loans mane nang cycle lok pain thangangke kisimisa chikon mikon gari rok pain thangangke bike scooty am her pain thangabo borok vehicle loans boro tako. Doorstep gold loan dorgan angkha nang bono online tei request khainai nogo phai borok loan ro phai mane ning nogo jodi rangsak tonghake nang dogano thanani jodi seller jaka angkaba ba muchungi angke nang online borok bai connection khainai tako bangno nogo tubino gold bangno rangsak rohri nang rang nogo narg mano ama heba bangni gold mane loan donani system tongo tako. Abno karibo tour and travel loan mane nang kuno bidesh rogo benen thangangke rang nangya diba abon bagi borok loan ro abon logi personal loan ko nang jespan samnangka ব্যক্তিগত ভাবে saisung je kono mane samutang thaniwa rang khoros khangke ba khoros khaya thangangke nang personal loan bonai mano. Abon pore borok micro home finance mane nok tangna bagi borok asuk mane koti rangni nokya motamoti 50 lakh 60 lakh bisung nang nok tangna hangke borok micro home finance loan boro tako. To ama herok borok loan ro abno kari hospitality industrial loan teachers loan division healthcare industry loan others loans to kobangma boni service tongo mane loan category nete tako especially borok loan donai finance company kintu boni maximum je business abongka gold loan finding sung company ni kisa fundamental nai nelena ar thangi nai company sin share market listed angmani yagulo buzorti bo perform khaitong mane kaham da khaitong hamila khaitong aba sung nailena omo BSC tai NSC duita jaga listed tongo tako. Pulen sung company ni market cap nailena tau bini market cap choloi tongo 14597 কোটি rang mane abo kaisa mid cap size ni company abon pore bini tabo current price market of bini dam choloi tongo 172 টাকা tako rupees stock ni P ratio hangke 9.27 stock ni ROCE yakaba sungbono return on capital hantako 16% choloi tongo bini ROE yakaba return on equity hangke 28.8% choloi tongo book value hangke tabo 76.2 rupees thanai ek bochoro high low khabini mane 52 weeks bunta bono jotoni kusugo bini kaka 195 rupees jotoni tolo bini dam ongkhorka 74.2 rupees o company ni plus point hangko dividend boro tako dividend bini remani poriman hangke 1.28 rupees sorry 1.28% face value hangko bini 2 rupees tomongkha company ni chikon sabi utaw sung tola bini profit tai loss no nai nelena mane company sini share market tako BSC tai NSC listed mani yagulo tawsa jora bini business bahai solitong amno sung nailene tako oro 2006 ni simi oro record jak tongo revenue tako oro sung revenue nailena 2006 ni march maso bini revenue tongoni 20 crore oro bebang kuti bai hisabongo 20 kuti rang gapun yaglo 2007 hindi 2008 hindi teruk bini revenue barte tabuk 2020 wo batau 2020 ni September December maso bini
revenue tak sujora generate khaima khabo 6082 crore rupees mane o company belai growth khlaiga ta ko thanai 14 বছর ngataw sungnale net profit mane tamo tax max roi mane sarkar no tax akoroi jesuk bini lab tormano sung profit hinta ko inga net inga total profit no sungro bujinai inga company lab dakhlai loss dakhlai abo sungro naiman ta ko 2006 ni march maso bini lab tomoni 4 কোটি inga bunya gloro bini lab ni poriman teruk barin tongo barte tabo sung direct 2020 ni December maso na kyanke bini tabsura lab mane obosor lab khabini prai 1568 কোটি rang মানে কাইসা প্রফিট মেকিং কোম্পানি মানে কোম্পানি কোন সময় পান লস নিয়ে হতা জরা লাভ অঙ্গিন তং হতা কম গনং নাং পুইলাও থাইসং সাকা আম কাইসা গোল্ড লোন ননে কোম্পানি কাইসা সেফটি কোম্পানি বিসিং খবজা গতাং হিমালে যে সাবরণ ফানো তাং হিমালে যে সাবরণ ফান লোন রখাংকে ব পুইলা রাংসাক নারগো মানে রাংসাক তো কাইসা সম্পদ রাংসানি ভ্যালু কমিনানি চান্স কম রাংসাক নাইমানি পরে সে বর্ণ লোন রো গাবন পরেতে কাইসা আর সিস্টেম দङ রাংসাকনি যেসিক দাম a dam jesuk mane kaisa rangsani je dam kre jeba a dam subur loan riya tabo kaisa rangsani dam jori nang chen fan rei khangata aboni dam jori 20000 hangke borok 20000 loan riya borok apni prai 50% yakaba 60% loan ro mane nangni rangsani dam jori 20000 hangke borok maximum no 12000 jora loan nai tang himale borok nijini safety ni bagai borok a rangsak no pura mane a rangsani beluni dam pura riya ga o business system bong bai kun loss kri tang himale kun karne nang rangsak bai sing to rang nable na nang rangsak naili yang to rangsu to boning thaka boro bong ne or kun loss kri nang bono rang ria phano o rangsak phraino nini rang no bo cover khaine mo to abon bagai gold loan ronai company roni loss na chance belai kom tang himale bong ni business system no hai je in future bo bong ni o business system ni bising ti tong bagai company loss na ni chance belai kom tai mo hai stock rogo sing long term ni bagai jori invest khakyangke profit ngani chance bisita ko to Mannapuram finance bo am hai kaisa company no agulaina sing tiki chabini fundamental analysis o balance sheet thanglaina balance sheet sing or pula naina reserves mane no company ni khati jagrang ba yakbara rang himano tako লাভ মান পরে তো অনেক সময় কোম্পানি লাভ খাঙ্কে যে লাভ মানো বিজনেস নো ডেভেলপ খাইনা বাগৈ হাই হাই ইনভেস্ট খাইও তা বরকবো নং দোকান খাঙ্কে লাভ খাঙ্কে তে মালটো বিয়াতিবা আম হাইকেনো বরকবো bongni branch rong bari ro office katar khlogo katar bongno chakri maro anke bongni khorchao bario plus abon logi borok abon bisingbo rang barang borok reserves khayo tako mane reserves mane sing yakbara rang no bank fan daw jak fan toni ruta to abo taw sujor busuk bari khabo singoro nainai tako tang himala je kono company reserve jesuk bangni asum company strong utako karak muta to 2006 bini reserves tamoni 11 কোটি rang or results wahanya barite tang himala company to labh khlain tongo profit making company sakano to taw 2020 ni September mas jora bini results bari ka prai 6282 crores মানে 6000 কোটি নি বেশি বিনি রিজার্ভস বাড়িকা তো 14 বছর সুকাং বিনি রিজার্ভস তমনি মাত্র 11 কোটি 11 কোটি নি জাগান তাবুক প্রায় 6000 কোটি নি বেশি থাকা মানে রিজার্ভস ন মানে আস কবাং যে ও কোম্পানি নি মানে ফান্ডামেন্টাল ব কাহাম ন abon bagi borok dividend bori man tako borings ge loan namane tako or kaisa kok sanmu sungo banking tai finance company borni boring sob somani kobang tang himale oma kaisa normal manai finance company yakaba banking no karai je kono company ni jodi boring se yakaba loan yakaba debt bang hangke abo belai risky kintu banking yakaba finance company o loan bang phano abo warna kari tangi abon bagai ang kaisa video khlaina tang himale banking system yakaba finance banking rokta ko loan ronai company ta ko tang himala bank bo to loan roble omo bahin loan robo loan rona ka to rang nona nango to rang ronai company roni boring sob সময় bang tangi bang abo alada kaisa karon tongo kintu haino company jemon romni Reliance company hindi jemon Exxon Industries ni ba Infosys ni TCS ni abroni hangke kintu loan bang ka belai risky tang himale borok rang ronai company ya borok alada company কিন্তু banking to sung saimano borok beton rubo borno loan rubo মানে rang bag tako banking ro amon bagai banking ni sako sob somoy মানে borings kabang tongnai oro bangphano warna kri tako to amon bagai sung oro no nai phone cholibo enka abon yaglo sung tabung nai lena share holding pattern promoter ni yago tabuk total holding tongo 35% mutual fund yago 7.62% belai kaham abo
sini domestic institution yago tongo 0.32%. Foreign institution yago tongo mane FII hintabo 39.09%. Retail te others yago tongo 17.95%. To promoter holding na sak hamya hmiya kitcha oro mane sini promoter holding je kridiba promoter yago kitcha kom ta fano mane company ni fundamental to belen kaham tau share market bini price suli tongo 173.40 rupees. Oro price hijang ni tolo je pasta parameters tongo o parameters beben green zone tong. Mane oro jodi green zone tong hangke omo berani positive sign nang oro rang invest khaimano. Phiaba oro bisirbag red zone hangke oro rang invest khainan sakang one suk thaiklayo. Phiaba oro bebang no green zone abon bagai jara analysis khaina rok jara brokers company rok tako o shano paina bagai berani kaham review rujak singoro or forecast nayo se khaimano tangmla jara analysis or jemon 86% rujak mane 14 jon analysis omno toine borok mane khoj khobor nakha o stock no toinai to a 14 jon ni bising pray 86% analysis rok tako o share no paimano hni borok sungno paramorsho khata ba sungno sakata ko paina paya abuni thani se tangke borongni mote hinge o share no nang pai toni mano in future ne bagi ngotabuk sung last dig naile na bini chart pattern salchani chart pattern tini salobo 0.52% return rate kha bini investor no sung tabuk sapta kaisani chart pattern naile na to mongka sapta kaisani mane thanai 7 din ni chart pattern to thanai 7 dino o stock -2.45% negative return kha tabuk sung naile na thanai 1 mas ni bini chart pattern thanai 1 mas hongke o Mannapuram Finance Limited stock bini investor no 6.02% return rate kha mane nang 1 mas sakang oro invest kha kyangke tab sojor nang 6% return man khamu hangkai thane 1 year sungnai na 1 bosor bujotoi bini perform bom hai to thane 1 bosor sungnai ke nukjago 0.02% bo return kha kasaro covid-19 botongo abon bagi oro return bisi kahanglia tab sungnai na 5 years sotako thane 5 bosoro o company bom hai samungklai ke abnai lena to thangnai 5 bosor naike sung nukjago bo return kha pray 519.38% thane 5 bosoro 519.38% bo bini investment return kha mane hisab sujaro nang 5 bosor sakang oro jodi 1 lakh rang invest kha kyangke tauni rang khamo pray 5 lakh ni bisi rang mane 5 guণ khlair kamo thane 5 bosoro phaide sungta maximum nailen tako mane share market listed mane yagulo tab sujara bini perform bo hai amno tibo sung kisa saro nai nailen tako bahai tomongkha 2010 ni simi tabuk 2020 joni chart pattern 2010 oro rang invest khakyanga tahu jora non busu return khamo oro clear sek tongo 374.09% price 400% kasakasi bo bin investor no return rekha tomongkha sini Mannapuram Finance Limited ni thaja thani kok kisasa fundamental no tising oro nailekha kok slaikya oro rang kebo jori invest khanya musung tong hangke blindly ta khaidi ang oro nang no phungma heken ro thangi nijino mane jesuk jasai khaimansa khainai invest khanya ke oro wansuk ni man tako kun karone bujiang hangke ba tebom tin toi sungna mo jungangke noro comments khlaimono to taho jora bino naina sadakha like te share khaidi malai phnai mohai te kaise video tinin bagi asuno hambai